السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. گلی تماشاوانا خدا دگل و جنو زاروک و عائله و به خدا حواله و به خدا تعالی عالی کاری و به صحت بدن بده و حضورت خنا مالا و دخوازم هنک شیخ و ملای کردستان کو نافدارن از رسم وان یک به یک نشانی جنابه و بدم. ابیا غوث اعظم شیخ عبدالقادر گیلانیه، اب شاه نقشبنده، اواش احمد خانه، حضرت بدیع الزمان سعید نوسیه، مولانا جلال الدین رومی، سعد شیرازیه، شیخ سعید پالویه، حضرت نورشینه، سیدای ملک حسین کچوک و سیدای شیخ احمد خزنایه. اویا شیخ احمد خزنایه، شیخ معصوم کوره شیخ احمد خزنه، شیخ علاءالدین کوره شیخ احمد خزنه، سیدا شیخ عبدالغنی کوره شیخ احمد خزنه، شیخ عزالدین کوره شیخ احمد خزنه، سیدای شیخ عبدالرزاق قزلتپه، سیدای منهیجا سیدای حیدری، شیخ سیدای جزیری، شیخ نورالله کوره شیخ سیدای جزیری، سید قدری جزیری، شیخ نورالدین مالا حضرت، شیخ عبدالسلام خزنوی، شیخ عبدالحکیم قصرکی که آن مدفون المنزله، سیدای شیخ محمد راشد آدیمان کوره شیخ عبدالحکیم، سیدای ملا محمد عرب کنده، سیدای ملا محی الدین هاویل، سیدا ملا صبری قوزلخ، اف جامع سیدای من ملبال خوان سیدای شیخ میدی، شیخ ابراهیم حقی ارزرومی، سیدا ملا علی جیلان پنار، شیخ معشوق مالا حضرت، مولانا شیخ محمد صدقه، شیخ فتح الله عنکافی، شیخ لطفی کالحجی، شیخ لطفی سویرکی، شیخ فخردین خضریاسی، شیخ فایق جمزرقی، شیخ علادین اوخین موتکی، شیخ قاسم کانیروا، شیخ سیف الدین عنکافی، شیخ عز الدین ایدو ماردین، شیخ حسام الدین تویلا، شیخ عبدالله خضر الیاس دیاربکر، شیخ عبدالرحمن شاویری، شیخ یحیی باغچا، شیخ ابراهیم کالحجی قرجداخ، شیخ عبدالرحمن آقتپه، شیخ خالد زیلا، شیخ محمد زیلا، شیخ محمد جان آقتپه. تورن سیدای نهری اورمیه ایران، ملپیران شلمو، شیخ قطبالدین باطمانه، شیخ گزل دیاربکر، شیخ محمد کاظم سیرت، سیدا ملا علی خلیفه آرنج، شیخ محمد صدیق تیلانی، سید محمد ملفا قوزلخ، سیدای ملا هادی سیدای ملا حسینی کچوک، سیدای ملا مهدی سیدای ملا حسینی کچوک،
Şeyh Said'e bavê Şeyh Mahmud Berzencî, eviya jî Şeyh Mahmud Berzencî, ev rehmetiyê Şeyh Maşû Xeznewî ku dewleta Sûrî serî wî jê kir, wî îdam kirin. Eviya dîsa Seydayê Şeyh Maşû Xeznewî, ev jî kurekî mala Xezna ye. Eviya Seydayê Şeyh Selhedîn kurê Seydayê Şeyh Abdurezak Qızıltepe. Belê. Seydayê Mela Mihemed Şerîf ê ku îcaze daye min Seydayê min e Nüseybînê. Ev Şeyh Murşid Xeznewî ye. Ev Şeyh Zahid Xeznewî ye. Ev jî Mele Alpaslan Quytul e. Ev ya Mele Mihyedînê Diyarbekir e. Ev ya jî Xezûrê min Hecî Fêrîk e. Ev jî dayîk û bavê min in. Ev jî Hezînê Batkî ye. Hûn bimînin xêr û xweşî bi xatirê we.